کەچ و خۆرتên پۆڵاندی xwe fêrî zimanê Kurdî dikin. Xwendekar dixwazin tevî zimanê Kurdî dîrok û çanda Kurdistanê jî fêr bibin. Tiştê ku ji zaroktiyê ve Îsabella û Daniel nîgeran kiribû, fêmnekirina zimanê Kurdî bû. Lêbelê niha ew herdû li ser rûpelên xwe yên civakî bi Kurdî nivîsan belav dikin û ji xizmên xwe yên Kurd re peyam dişînin. Îsabella û Daniel dixwestin di kurseke demdirêj de fêrî zimanê Kurdî bibin. Niha ji mamosteyên xwe daxwaz dikin ku dîsa dest bi kurseke din bikin da ku baştir zimanê Kurdî hin bibin. Pileya yekema kursê zimanê Kurdî jî wan herdû xwişk û bira wergirtine ji ber ku weke ev dibêjin gelek dixwestin zimanê Kurdî hin bibin. Li Warşoya paytexta Polandê rêbaz Celalê Nankelî bi sazkirina wan cure Kursan ve mijûlek û xewna Îsabella û kesên weke wê pêk tîne. Bavê Îsabella û Daniel Kurd û dayîka wan Polandî ye. Ji zarokatiyê ve pirsgirêke ziman li wan wisa kiriye ku peywendî û axaftina wan tenê li gel xizmên wan ên Polandî dibe û di dema têne Kurdistanê nikarin li gel xizmên xwe têkevin tekiliyên germ. Daniel şerkawayî li ser înternetê blogeke derbarê Kurdistanê de vekiriye. Hevalên wî yên li dibistana car caran ji Daniel dixwazin ku li ser zimanê Kurdî û çand û kevneşopiyên Kurdî zanyarî bidin wan. Lê ev ji bo wan giran bû, niha ku ew heta radeyeke fêrî zimanê bavê xwe bûye dibêje ez dixwazim piştî vê kursê li ser zimanê Kurdî tiştên nû belav bikim. Ji ber ku niha ez ewqas fêr bûm ku ez ji hevalên xwe re bibêjim li Kurdistanê çi heye. Îsabella Xefûr jî dibêje ku ew jî dê li ser Kurdistanê zanyariyan zêdetir belav bike. Piraniya wan xwendekaran bavê wan Kurd, dayîka wan jî Polandî ne. Ew gelek caran têne Kurdistanê ji ber vê yekê ew daxwaz dikin ku di kursê de jî bilî ziman, ferî dîrok û çanda welatê xwe jî bibin. Derya Şêrkaweyî xwendekara herî biçûka kursê bû ku kurs ji aliyê rêbaz Nankelî ve ji bo wan hatibû vekirin. Li pêşiya derya geşteke bo Kurdistanê heye û ew dibêje ji ber ku zimanê Kurdî zimanê bavê wê ye diviyabû fêr bibe. Derya dibêje dema min dibistana xwe temam kir ji bo betlaneya havînê ez diçim Kurdistanê da ku li gel keç û kurên apên xwe û xizmên xwe bi Kurdî biaxivim û baştir fêr bibim. Niha ez pir kêfxweş im bi vê yekê ku min bi dest xist û ez dixwazim berdewam bibim. Destpêka salên şestî Elê Xefûr ji destê desthilata Iraqê wê demê rêviya û berê xwe da Warşo wê demê hejmara Kurdên li Warşo ji tiliyên destekî kêmtir bûye. Elê Xefûr li gel xwendinê dest bi çalakiyên siyasî kir. Endezyariya rûpîvanê li wî welatî temam kir. Pişt re jî bi keçeka Polandî reze bicî. Niha derfeta wê yeke peyda bûye ku alan Elê Xefûr li gel du keçên xwe yên biçûk biçin kursa zimanê Kurdî. Kursa ku rêbaz Nankelî heftane çend rojek ji bo wan terxan dike da ku kesên weke Alan û zarokên wî fêrî zimanê Kurdî bibin. Alan 44 salî ye û endezyarê telekomûnîkasyonê ye.
کچین وی یین به ناوی ویان و الیزابت جی 13 و 16 سالینه هر یک جه خوندکارین ایزابلا و آلان، خفور دانیال و دریا، شیرکاویی، باربارا و چند خوندکارین دن ده داویا مها عداره ده کرسا زمان کردی باوی کی سرکفتی تمام کرن. نا حجمارا وان 20 خوندکاره دخوازن ریباز نانه کلی کرسک نو جبو وان وکه دا کو فیری زمان و دیروگا کردی ببن. تناف وان دا کسین کو دایی کو باوی وان پولاندی نجی هنه. جبر کو تیکلیا وان به کردین لپولاندی هنه دخوازن فیری زمان کردی ببن. دناف سالین داوی ده لگور چند پیمانین دناف برا حکومتا هرم کردستانی و هرمین پولاندی ده دریا خواندنی جه خوندکارین کرد را فکریه و نها حجماره که مزن جه خوندکارین کرد جه بو خواندنی برن لوی بلاتی نه. ریباز نانکلی که چند سال بری جه بو خواندنی بلند بری خودایه پولاندی ده بیجه از ده چارچوبه کرسین زمان ده خوندکاران هینی زانیاریین دن جدکم وانهین جور به جور لسر دیروکا دیرین کردان و اردنیگاری و زاراوا و چاندا کردی ددم. هر وها ایش و جانین که چواگا کرد رو به رویی وان هاتیه. نانکلی اشکره گر پشتی هاتنا دایشه که تیک برنا وی جالی پشمرگا و اگیدان کرد ول ناوندین لشکری و اکادمیم پولاندی گرینگیه که مزن جزمان کردی رد تی داین. ریباز نانکلی ده 2 سال بری پرتوکا که فربونا زمان پولاندی به کردی چاپ کر. پرتوکا وی جالی خوندکارین کردین لوی ولاتی و راستی علاقه اکی مزن هات.